Juni som paruk tho tran ni kumsang ni som ni pangani a in zawain clear to le ngai thlatu te chi bai kan buk le veka che o Israel ten kar kalta zirtop ni zinga tanga Operation Rising Lion court name manga Iran abe na chu anilina anita a he Operation Rising Lion ti hi Reuters to an Bible to Numbers mung somni pathum chang somni palina ngai te mi puite o sake baknei te chu an bo na huna tangin an thawanga an sa se turan se male an tha turte an ti luma an ti sin an dot ma lo chuan an bok lawang ati Iran chuan kumsang ka zakwa somkwa chawa tangin nuclear siam nan uranium enrichment asiama chuchu ral thuam hlom siam nan nilovin civilian thilpoi mo power supply siam nan aniang ati folain Iran try to te chuan Zion fa te ho chena Israel ram chu khovel map atanga nuai bole juda ho te chu tha chimi turan ni ti in avo cham chi bok thina chutianga vona deng khong tak chu Israel te benga angai nom theilawa anzan mutla atitui the heklo kumsang ni chawatangin Iran nuclear plant chu bomchia chaka voin US in remti pui thin lo ani nimasila jun ni som pathum kumsang ni somni panga jing lamdar ni le dar thumin kara Israel chuan tunlai khovela in do thlona chakle thabera soi US siam 5th generation fighter jet F-35 rualle F-16 zani rualzit mangin ava beita thut mayani report kim chang chu kanti chwa to kha US chuan he Operation Rising Lion a hian kantel velo ti in soima se Iran chuan Israel ten America mit mei green signal mulovin an chelawang ti in Israel e US chu a theiang angin beileta avozui ngalani US chuan Israel in do thlona F-16 fighters te hi Iran ram chunga nuclear facility le military mun le senior official munte anwa bomzo a Israel rama an thlokir line boruaka US thlona lian KC-17 oil phurte chuan Persian Gulf tuipui chunga oil an lo thun kha sakle ni in an soya Israel rama tanga Iran wa be hi kilometer sang kha zanga hla le mun chen khat phei chu kilometer sang ni zalia hla dai ani US President Donald Trump chuan Iran in US avona chun na takle room el ol taka changlet ngal vatin nimin pathiani khan G7 summita teltura Alberta Canada Ram Air Force One thlona apandonin Iran in US khwale tuitele Middle East biala US military base te abe vai chuan United States chuan asipai chakna le ral thuam thail khen anei te mangin abe let ngalanga Iran chuan tun ma a hriat ngai lo thil muin a shedon ani chuwangin US chu abe hau torani lo Israel nen in ka hai siamin in remna zong sela Iran nuclear deal siam torin in biak na do kana kir thoi ro seti in avo khurkhura American pasho sang na le rorum tak vo na chuan Iran haute avo dai zodonem ashiat lawa Iran chuan in ka hai nei tora rotna nola thuthang then khata Iran president Mahmoud Pezeshkian chuan Cyprus president kaltlangin Iran in Israel kha athon antia masi Iran chuan aphathung heti la hian tukin thotran ni juni somparuk jing darli le achan vevela Iran chuan ballistic missile kilometer sangkhat zanga ka pha mangin Israel ramarun kap le tadur durmeya Jerusalem Tel Aviv Kopuya Central District Petah Tikva Haifa le Galilee vela Iran missile te hian civilian chen na building adeng chenuala akang lo alwa mai Central Israel ramchunga anon ka wangin Israel pathum anthia liam somsari an Israel Sipai Home Front Command Headquarters chuan Israel mi poite chu bomb missile laka himna tura siam seltara omdeu chot turin an shiatira khopui lian china chuan Iran missile ron ka laka film khurnan ral kheldar siren wakrik wungwung rengani a Haifa power plant anon ka alzoi zoi wangin nunphung abala pha ani Israel le Iran chu nili azonin anin dauta a ngam le ngam ti in Mordecai hotele Hamana hote chu tunlai khovel thiamna sang tak mangin anin swala chala chil anin nom ton ta sia ani bermai CNN chuan Iran lama thi zani somni pali omin
liam sangkha zanhi somsari pasarian oma Israel lama thi som pathum to in liam zathum somsari an ati a Hossein Kemanpur Iran Health Ministry po in thi zanhi somni pali le liam sangkha zanhi chuang thu hi aphalo Fox News palai Trey in Stuan Tel Aviv khopui chungchu missile ka wangin ade zoi ringa Iran ballistic missile ten Israel ramleili aden wangin liam somruk pasari zetchu hospitala da luan ni ati Israel hian Iran beinan Operation Rising Lion a kalpui lain kumni chuang zet Gaza Stripa Hamas helte dauna code name Operation Iron Swords ti in akalpui boka Gaza Health Ministry chuan Gaza mi singa sangli chuangin anthi pha to bok ati hetati hi Palestinian Hamas heltele civilian te anni Al Jazeera TV chuan nimina Gaza a Palestinian mi somnga pakwa kalhuman ni ati bok Iran hian zirtop ne tangkhan Israel ram hi voi thum chu ballistic missiles zanhi chuangin le drones mangin aron kap to a tam tak chu Israel hian anti-missile air defense system Iron Dome le US siam thaat mangin anlo kap thlachina mase Iran missile te hi anon ka nim ema wangin Iron Dome battery som chuangin loka thlak vexen ani lawa Israel ram pumpui veng him turin anti-missile system Iron Dome chu som pathum zet an mamodon ni in military analyst and soya nimin le tukina Iran chuan ballistic missile somni pariat zetin central Israel hi anon kapa Arab ho chen na tamra a thi pathum Haifa a liam pasari Asdota liam pali an oma Israel Air Force te point Iran ram chu mun shanga target zanhi nein mun poimo big zasari somni chuang an bom an kap chetoa nizana po F-35 le F-16 mangin Tehran khopui mun chen khat an beya nimina ringot Israel hian Iran ram chung target somriat zet an be to ani hetianga Tehran khopui an va be main Israel chuan Lebanon ram khopui Beirut an be do nang tho khan social media mangin mipui te chu sipai mun le ral thuam chek na mun le Iran ram shwai tu te chen na mun atanga kilometer nga a inthiar filim man mo turina sha tir thinani hetianga ni wangin Tehran khopuya chengte chu mun hema inson turin kilometer nga atanga kilometer rukleka tlan che turin dakar thum traffic jam om pha anti Israel Katz, Israel Defense Minister chuan kan be pui chua chu kan cholsan mai don lawa Beirut khopui angin Tehran khopui chu kan sia manga ti mia maya I24 News chuan Israel cabinet meeting in chutimaya Iran be cholsan an tum lawa Israel roi tu te chuan bul kan tran chodon choni ti in an soi ati Israel chuan Israel ti na tumna le ti chiat vek tumna te ti chiat vek ani ma chuan cholavin kan kal zelang Zion fate cholman kan nilawe anti burmayani Benjamin Netanyahu Israel Prime Minister chuan Israel mi puitin hena nikhirle hunhar sa jok alo thleng meka ala thleng zelang nima selani ro pui tak po alo thlengang ti in mi puite thlamuan rualin Iran mi puite chu Ayatollah Ali Khamenei ka Israel sarkar Ayatollah regime pai thak na tura tran kho turin hunrem chang an nei mek ti soin Iran mi puite kan beilo chewa hel ho tele in zalen na rab betu tele Israel ram ti nata ti chha tum tu te kan be ani ati Iran hi kumsa ka zakwa somsari pakwa tangin Islamic Revolution umwangin Muslim du rum zual fundamentalist Sharia law mang du tu ten ro rel na changin US le Israel ram chu athei ang angati buaile doda zel antuma an sitana lalram mu top aniber mai Abbas Araghchi Iran Foreign Minister chuan Israel ten min be na anti top chawin keini point kan be na kan chol sanang ati Israel jet fighter rual ten Tehran khopuya Iran shwai tu te chen na mun Valley Street le Tigani Street te an bom trana Iran ballistic missile da na mun le surface to surface missile bun na mun te an zonga arem chanang zelin an chu chemia mia mayani Iran chuan an supreme leader spiritual roi tu anti bok Ayatollah Ali Khamenei chenna omna bulvela air defense system an bun thara Israel in do thlona te chuan Tehran khopui chung chau nilo Banden Abbas Aras le Lebanon chimlam naya Iran air defense system te po an beizui bok Al Jazeera News chuan nimin pathiani khan Iran sipailal high ranking general panhi chu Israel ten an bom hlum le ti Iran Revolutionary Guard Corps ten
an soi chiang le ta ati ti hian Israel hian Operation Rising Lion be pui an chua me ka hian Iran sipai ho tu lok tak tak Chief of Military Staff Air Force ho tu Intelligence ho tu lok Generals le Brigadier General le adangte kai phachin chiao mi somni don an bom hlum to a anjinga mi som panga pe chu Iran sipai lam ho to lok tak tak an ni a tin nili chung lekin Iran nuclear scientist mi pakwa zet an thatman bok ani Israel Defense Force IDF tupuang to Brigadier General F.E. Defrin chuan Imin Khan news conference a Iran rama kan target zanhi somnga aloting hlia in Rinizan Khan Yemen rama Houthis helshwai to Chief of Staff tha tuma be ania alotling MT report kan la sheri lawati Yemen rama Sia Muslim Houthis helte hian Hamas Hezbollah le Iran hautu te kan thlop tlate ti in Iran missile pek mangin Israel ram hi anon sai vele thor mai thin ani Israel jet fighters rualte hian darkar somnga zet chu Iran ram be nan hun mangin van bo ruaka an mur vate thlo kwal vel to ani Iran hian ballistic missiles an hi zetin Israel ram chunga ron kap hian Israel ram atiral trit phalia Tehran Times chanchin bu chuan Israel ho tu te chu an nu izat velia Tehran khopui ko thlera mi kan pun khom lain Israel ram chu hlavin aning khungbo lockdown veka mi tuma ko thlera an chuak ngam love ti in an ziaka zirtop ni atangin Israel ram pum pui chu mi pui film khur turin le tom him na muna tom deu chot turin Home Front Command Headquarters chuan thu chu asiama pui tam tak are ruya siren arile vungvung thin ani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran chu nge yan tumti soin Tehran khopui van boruak sang taka kan pilot te chu thazarin an thlok vela Ayatollah ro relna regime chu anril ruwa an lo suang tua phak ngai lo mutir kan tumani hi kashil thei cheu Iran sipai ho tu tele anram shwai tu te chu tlan chemai turin an bung ruwa te an khungkho meka anip te pui anak tranta enge lo thleng tur an shiat wangin ati NBC News chuan Israel ti hian Iran ram chunga an chut chia tur target zanhi somnga zinga thil zasari somni vel chu anti chilo tling thukhat to ngai ani atia chuti lain Natanz nuclear facility a an bom ero nuclear put ro leak out omri loni in UN Nuclear Watchdog International Atomic Energy Agency IAEA te chuan an soi Israel chuan Lebanon rama Hezbollah helshwai tu ber Hassan Nasrallah le Gaza Strip Hamas ho tu yaha sinwar chu missile an lo kalhum to angkhan Iran Supreme Leader Spiritual Leader Tibok Ayatollah Ali Khamenei chu kalhum hit list rozinga da in kalhum or bomhlum theina rem chang tak an neya masi US President Donald Trump chuan rem ti saklo ni in Reuters, NBC, ABC News le The Associated Press ten an ziaka he tu hi mainstream media hote pon an ziak deuh vekani Fox News special report with Barrett Bayartia Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu komni in White House lam hian Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu kalhum an rem tilo emni ti zona chu Benjamin Netanyahu chuan kashil thei cheu chu engpo poimo kan ti chu kan ti maya enge ni kan ti tur poimo chu kan shia kan ti mayang US chuan enge atana thil tha ti tur chu asiat karing ti chowin achang Netanyahu Iowa thupuang tu Omar Dostri chuan Israel ten Ayatollah Ali Khamenei tha tumna thuthang chu thudik lo fake ani ati lain White House senior official pani ming soilan du lo te chuan an soi chiang le siani Reuters News chuan Ali Khamenei tha tumna chu Trump an aphal lo avitoni ati Israel ambassador to UN Deni Danon chuan democracy ten omtak chu Israel te ti nata ti bawa swat tumna le nuclear bomb siam tumna chu UN in adem du lawa Iran chuan voitam tak Israel chu lo vo to a keini chuan hetianga vona threat hi kan la thu takhlia chu wangin tuna kan che chuak ta ni Israel te vona le hlauna threat and fear chu ti bo kan tumberani voina Jerusalem a thilthleng ang hi New York khopui le Miami khopuya po missile ka na chu thleng ve thireng ani chu wangin Israel noi bo tumna chu kan do zel dona ti Yechel later Israel ambassador to US chuan ABC this week nena Israel te ti chiata
tin na tum tu chu beitur zinga atel tur ni ti in Ayatollah Ali Khamenei da thatum na chu asoi moi hle Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tha tumna chu Republican Senator Rote Kole se party maitur Rand Paul of Kentucky State chuan Trump anga idana thlopa tin Republican Representative Marjorie Taylor Greene of Georgia State Turning Point Shwai tu te Charlie Kirk le Fox News host Tucker Carlson te poin ramdang inti buaina a US enroll andu lawa AP News chuan ati President Donald Trump chu Iran le Israel in dona antelin aninroll ve angem ti zona chu chang du lawa Iran chuan nuclear deal siam turin inbiak na dokan ki le ro se Iran chuan engti kong zong ma in nuclear ral thuam anei tur ni lauti chawin achang President Trump le Russian President Vladimir Putin chu telephone in bia in Israel le Iran in kara remna kong zonna a ban phartha antia Trump chuan President Putin chu Ukraine in dona omek po ti to padu ti ashil ngal bok Putin hian Prime Minister Benjamin Netanyahu le Iran President Mahmoud Pezeshkian te abetoa Israel Iran in domek na China Turkey le Russia chuan Israel che dan demin an soi selani Oman rama US le Iran ramin nuclear deal chungchanga inbiak na nimin pathian nia omtur chu Iran chuan indona kalmek wangin an thula omzinei lo inbiak na turati sak Oman Foreign Minister Badir bin Hamad Al Busaya chuan US Iran nuclear talk nei le hun tur shat ani lawati President Trump chuan nuclear deal in remna siam tura inbiak na Neile ngei turin Iran aphut ani Chaita Parsi Vice President of Quincy Institute for Responsible State chuan Israel te hian Iran thilruah man an chut sual underestimate ni inalang Iran sipai ho tulok te thatin sipai chakna an chut chiat sakvek nuwa Iran chut kluchia a buai viau tura an ngai ringot ani thei Mase tuna Iran military chuan shwai tu thar anin ruat fele vek to a missile tam tak kolin Israel chu an ka chunzom reng thei ani ati Iranian ballistic missile hi sangni chuang reserve nein sangria tal nei atuma tam tak mun hima athuk ruanga yani Ayatollah Ali Khamenei chuan Iran military shwai to Iran Revolutionary Guard Corps Air Force Intelligence Agency le missile lam ho tu tur arwat felle diam to ani Israel Air Force te hian Iran ram thanglama airport poimo zet refueling center oil thunna mun pui Mashhad airport te po an beitana runway le airport ro ati chelo abul kilometer som thum panga om Sahid Hasemi Nijab airport chu an bom to ani Israel ramatagin kilometer sang ni zathum mel sang khazali somni zetala ani Iran sarkar chuan ni thum chung leka Israel ten an sipai shwai tu lok zual somni don le nuclear scientist pakwa zette sarkar anga vuina state funeral naktuk thol enia Tehran khopuya Angelab Square Azadi Square nei tura Rahman chu tiamchin nei lovin an thul re Iran chuan Israel chu vawin tuna chuan shemhun kongkan hungta ti in Israel chu ballistic missile in ka zelan tumti an puang Israel military chief general Eyal Zamir chuan na sa zokin le shiadring tlakin be pui he kan chwa zel dona hlom lo thleng thei tur chu ti bovek kan tumani ati Iran News Agency Shang Nor News Far News Agency Tasnim News te chuan Israel in do thlona ten Tehran khopuya Khat Square Valiasar Square Kezavas Boulevard te anon bom thora building tamtak achiati in anziak Israel in do thlona te chuan Narmak Lavizan khopuite po anbitum to a Sayed Khatib Zaden Iran Deputy Foreign Minister chuan Israel te che dan chu miswal ti dan dik tak za nga ina tel lo thil ti ani Iran Foreign Ministry building te anon boma ka thopuite an hliam nualani ati Iran hian UN ruah mananga non proliferation treaty NPT anti nuclear thuam nei lo turama intiam na thuthlung atanga in nudo antum mek bok Iran parliament ta soiho turin bill putlu antumani hetianga ruwa manna hi kumsomni chungin an nei ngai lo Iran Supreme Leaders Ayatollah Ali Khamenei chuan Iran sipai rwai tu lok somni don thito te thlak tu arwat felle to a military chief of staff turin general Ibrahim
Musavi kumsom rukpanga chu army lam ho tu thina ni a kumsa ka zakwa somsari pakwa a Islamic Revolution line Islamic Revolution the armed force a omin durum veviau turangai ani Major General Amir Hatami kumsom nga pakwa chu army chief ani a Air Force Chief atan Brigadier General Majib Masovi ruatin Iran Revolutionary Guard Corps IRGC Chief atan General Mohammed Pakpur and Rathara General Pakpur hi kumsaka zakwa somria chawa Iran Iraq war lai po ashwai tu thani to in kumsom parukzet Iran Revolutionary Guard Corps deputy na thok to ani General Mohammed Pakpur chuan Israel ron vo ngalin eng dauna bul intrana keini na top kan siamang Zionist rorel na chu atlu chethwa yang ti in Iran chuan Israel mi puite chu sipai mun naile sarkar shwai tu te omna bula tanga an sahimna ta na in sa seng turin an shatir nuwa voina surface to surface ballistic missile in Israel ram hi an kap ani Brigadier General F.E. Defrin chuan Iran ballistic missile ron ka za somni zet kap thaturin jet fighters somnga an manga Khat Force headquarters an chuchia a Iran missile launcher stockpiles punthum zet antichiani in a soya Iran in mipui omna anon ka chiam wangin aman sang tak an pe ang ti in Iran hi beizui zelan tumti a soyani khati zong kha tun chumatana kanon ti chwale the ti suni e Estonia one hi Japanami nge scientist walina an siam chwa ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc mga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday one ania he calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na ani bok hi brain one ania anxiety nei tante alzheimer nei tanten HC ania stress na satlai phei chuan enge tura cha ani hi lungs fuel ania swablam chalo thoha nei detana damdoi chatak ani tin heng mai ba ka hian damdoi che shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani chuan D3 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia thereng ani e